tiwa mangaloksa kenapa geriakan. Oh dikoskan ukun peto anak ana boleh nakan rekano peto anagi kaken genio ko sari atau rono kano suaraku. Anak kang gugulelang ko na isa eray nagagaw nama betul-betul niyan sudi kang gigi namai. Sang ketua pemantau narinau ada salah koke princess imagi nanso editor agi nanso mata ida lilang ini suruti manguda siti mental nagi membuukan geniosa ilaga menagi buso kalaleman yoso ingaranian sama runga bulaka maka dedeg nakatena tetang kayaknya busa sedika sokong busu wallahu ta'ala ida kalem bisa dawai nagu pawing wassalam.